Livile sifunze nga-Ash Wednesday lilanga linye nje ukuthi invoice ayititho. My Father, my God. Siyabonga. Ngoba wena uNkulunkulu. Sisembi kwakho Nkosi sitocela emandla ekudithoba. Sisembi kwakho uNkulunkulu wethu sitocela emandla ekuthi sibe ngilabathobekile. Ekuthotshisweni kwethu sikholakale singilabathobekile. Siyakuncenga Nkosi siyakunxusa. Ngoba Nkosi siphokophele ukuphumelela kule ndlela osibhidele kuyo. Siphokophele ngoba Nkosi kule ndlela osibhidele kuyo. Siphokophele uweleka khahleleleka ngesheya kuhle kwa-Israyeli akhahleleleka eveni leKenani. Siyathandaza ba. Kuthi tingqinamba tendlela tingasendi Nkosi bese sithi Nkosi siphelelwa ngemandla. Nkosi siyakubonga. Sibonga kuthandaza kubabe. Ubabe wemusa welithando webubele wesihe. Sibonga kuthandaza kuNkulunkulu losilungiselela siselele. Sibonga kuthandaza umsinzisi. Umsinzisi. Ngengadi yakho wasihlenga wasithela. Siyakholwa Nkosi ukuthi ezulwini lakho sitawufika. Siyakwethemba kuko konke Nkosi ukuthi wena usembathisa emandla ekuyihamba le ndlela. Luthumo Nkosi inkathimulo siyawuhlala njalo siyinika wena. Sithi umkhulu uyingcwele umangaliso ummeli wankulu wemigilingwane uNkulunkulu wawonkulunkulu. Sisho konke lokho sikunxusa futhi Nkosi sikucela ngeligama lelihle lelumhlengi wethu lekasibhalele wona Pawula wathi sisekelo Jesu Kristu. Kude letinye tisekelo. Wathi asihlole ukuthi sakha kanjani lesisekelo. Noma sakha ngetingodlo, noma ngetshani, noma ngesiliva, noma ngegolide, konke kuyawuhlolwa ngemlilo. Kulesi sisekelo. Jesu Kristu. Siyabonga. Siyabonga. In Jesus Christ's name that we pray. Amen. Amen. Angithathe nje lo 10 minutes lesekasele bazalwane ngikhulume nganaNgenesis bengithi ngawukhuluma ngichubeke ngishumayelo yami ngimandla kaNkulunkulu lengithi ngilungisile. Bathe sengikhulume nganaNgenesis 39 lesimfunza nje ekuseni uyangimangalisa in fact ingimangalisa tonke leti mfundo ngoba nangale ku 1 Corinthians ngimangele nje ngisayifunza lenzaba ikhulumela okuningi empilweni yami isafundwa. Amen. Genesis 39 sifunza ukuthi Josepha wathengiswa
wafike wathengiswa eGibhitha endvuneni yenkosi eyindvuna yetigatsi yabogatsi besigodlo saFaro. Ligama layo kwakunguPhothifari. Portius Pilate. Wamthenga. Wasuyambona lo babe lona lenduna lona kuthi lo mfana lona unebunkulunkulu ngoba uNkulunkulu unaye. Wambona ngemisebenzi yakhe bekayenza. Kusho ukuthi lo Josefa uma kasebenza bazalwane abesebenza angadoji. Uyabona masubukele Jesu mzalwane asewende lokuright. Ngisho msebuka yena bekasebenza angadoji kodwa angaholi. Umsebenzi awenda kahle kodwa angatholi ngisho nendeshela. Oyindibilishi yes. Washo usindeshela mfundisi. Hayi akusho nje. Indeshela isihluthu. Shaya isihluthu. Indibilishi. Angatholi ngisho nendibilishi. Asebenza ngekwethembeka. Wathi lona lekamthengile lo muntu uNkulunkulu naye. Hawe emhlabeni kuleti insuku tanamuhla mfundisi wami. Siyasebenza siyacomplaina. Siyasebenza siyadoja nemsebenzi. Siyasebenza sithi sihola kancane. Kwale noma sebasikhulisele yini yona lena. Mina ngikhuluma ngemvu bekangasebenzi. Ngenxa yokuthi beke saba simakathi. Umsebenzi abe wenda ngekwethembeka. Le mqashi wabona uNkulunkulu akuye. Wathi lo muntu lona uqukethe uNkulunkulu simakathi. Ngoba abantu bayade ukuthi kumele utiphathe njani noma bangakholwa. Amen. Bayade. Wafika evenile bugqili wa representa uNkulunkulu. Wasebenza nimangaliswa mfundisi kwekuthi okay ekusebenzeni kwakhe sengicela ekusebenzeni kwakhe indzaba siyethi bazalwane wase uyamthatha uthi sotaba in charge letisebenzi letinye. Not only in charge of letisebenzi letinye wase sonikwa tikhiya tato tonke tindle makamero kuphi lapho kwakufekwa khona tisefo tala ikhaya tetimali wanikwa yini imfihlo yakhe eJosefa kungoba ngente kahle umsebenzi wabonakala uNkulunkulu wamile ngimkhonda. Amen. Ukholwa lokungenamsebenzi ufile. Usho njalo umbhalo. Ukholwa lokungenamsebenzi unjani? Ufile. Wasebenza kahle. Noma bekasicile. Angaholi ngisho indibilishi. Kodwa wasebenza kahle. Amen. Kunebantu mfundisi labanye benzile. La indvodza imnaki. Uhleli lekhaya kumele akhulise bantwana ngolo abone ukuthi lekhaya lihamba njani. I want to encourage you ukuthi enda lo msebenzi ngekwethembeka.
yena lo msebenzi unganaki ukuthi awutholile utho. Ungasho ukuthi ngibiyelwa yini mina naku sengiyaguga ngiyakhuluphala. Sebenza ngoba lizulu likubukile. Ngumuntu lo wethembekile emsebenzini lobusiswako. Lithite uthite ngitawubusisa umsebenzi wetandla taJosefa ithite lendvuna uma seyifunza lenza babazalwane benikhona ithite lendvuna konke leka kwendako kuyaphumelela. Amen. Yini imfihlo yakho eJosefa ngoba ngisebenza ngikuthembeka. Uyababona labamukele Jesu Kristu kufuna bethembeka. Amen. Noma ungabuyelwa lutho sebenza. Amen. Babanike labanye ama-overtime banganiki sebenza. Baba promote sebenza. Yeah. Sebenza. Baba bekela inhloko yakho. Sebenza. 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 Makabe sekukhona uhlabeni. Ngobekesela ngohlalala. Usebenza. Usebenza. Ulingisena kuJoseph. Sebelikhona isimo. Yeah. Just imagine ubekwe ube yihead kodwa uholi ngisho nasenti. Uyabona yini lo msebenzi uyakhula? Okay ke maneke mfundisi wami yabona ku secular world kuphambene nebunkulunkulu. Umthetho iprinciple yaka secular world ithi uma suphethe uhlala esitulweni nje wendibalo ekusukile. Usebenze labalabala ama-subordinates akho, labalabala ngaphasi kwakho. Kodwa lokulokholwakho ithi ngebuKristu ithi lenzaba uma sewuphethe kufuna usebenze kakhulu kunabo bonke. Amen. Kulo lokanikwe much is expected ngikweli iBhayibheli. Neke nje kuhlupheka umuntu impela hlupheke ngibekise nje. Ngathi ngabe kusanga ngayiphi discipline. Angabeke singema discipline ngoba bathi bathi ngisho kubo bantu. I-profession, Okay, angibekise ngababedala wami. Lo babedala wami lona bazalwane. Abephethe. Angishifu. Kodwa ensimini kwakucala yena kucala. Liyawufika lima yena uvuke nga5 usensimini. Futhi yena uyohamba muva. Oh yes, mfundisi. Every day. Likhubula libeka phasi mangabe ngalelo la ngiseParliament. Uma kukhona lokonakele kubonakala kunemlilo abantu bahle bashisa. Uyawuphuma inembili, uyawumemeta hey, nami umlilo asewujubeleni, utasushisa emakhaya abantu, uyawubhula umlilo kuyawusa kuthi hluphu. Ukoja kuhamba inembili. Akasho ethi ngilele mina, hambani nina. Ithi le principle yasezulwini kulona lonikwe match akasebenze. Le yasemhlabeni sabehlabeni ithi njengalo sota uswinga nje wena hlale nje wena libale kushaya ushayele abantu abakho uthathe icingo utahulumeni ushayele abantu abakho. Noma temphathi tasemsebenzini wakho tenkapani. Makufika itrip utinike wena uhamba uvakashe. Ujalena kuyofundwa ngalomsebenzi uyabuya usawendi lo msebenzi lo ufundzele sekuyamangalisa kuyini umdlalo omuni lo mdlalo omuni uyele kuhambisana bala basebenza phela bayofundza lena
umakhicita bona. Uyabona abazalwane ezulwini sisebenza. Akusathi sengikhulumela nendzaba yesisebenza mfundisi bengingaqonzi lapho manje. Indzaba yami iconze ukuthi abe umuntu waNkulunkulu noJosefa wasebenza kahle, wenda kahle tintfo baze wathola sandla lesikhuthele. Lisho into njalo verse lethu siyakhumbula. Sandla lesikhuthele sigcina sende njani? Isigcina siphethe. Uyangitholela umfundisi. Sigcina sende njani? Siphethe. Ngoba ipromotion yakho wena losokholwa ayiveli ngekuthi uhlale kubhosi uhlebela abantu. Ivela kuNkulunkulu. Yingakho wena you are never worried uma bapromote abantu bababeka la enhlo uhamba bese soyahleba sokhuluma kabi ngalopho. Yey wena sakho isikhathi sitawufika sibekwe uNkulunkulu vumela uNkulunkulu into etinfo empilweni yakho ngesikhathi sakhe. Ayijaka umdzalo. Ngesikhathi sakhe masekatenda uNkulunkulu tatenda tinfo atende ngendlela ecakile mangalisayo. Isho into njalo lenye mfundisi says promotion does not come from the east or from the west. Yes. Yeah. It comes from above. Amen. Amen. So ngiyacela mzalwane. Dimisele. Njengana Joseph. Ngithi wanza umsebenzi waJoseph. Wathi Joseph asengoba ngiwasemakathe kusho sekumele ngisebenze kakhulu kunabo bonke. Yeah. Mbuke phela dikho tonke esebenzi yena ukhona uyesemsebenzini. Tati ngekho mhlambe tati sehambile tiyovakasha. Kude nelive uphethe phela. Bayahamba baye emalivini ufuna usayine namalivini bavumele. Usale wena wenda lo msebenzi ebengele bawenze semba selivini. Uphethe. Mina ngikhuluma ngeprinciple yasezulu la ngikhuluma ngale la emhlabeni. Kwase wathi ngihlabe silendlela lezulu. Ayihambela thanda khona. Lauthanda khona. Lauthanda khona. Lauthanda ayihambi lendlela lezulu lauthanda khona. Ngimangaliswe livi bazalwane kulo Genesis 39 lelithi umfati wabelesela. Ngoba mzalwane nalenye into lokumele uyiyade as a Christian kuthi sonke siyabelesela. Lithi umfundisi lapha umfundisi wethu lapha kumbani kuMateyu 4 la Jesu alingakhona. Lithi wamshiya kwesikhashana. Satan. After sekamehlulile Jesu. Akusho siwamehlula kwabe soka wangaphinzi wabuya Satan kuJesu. Wabuya kwaze kwaba sekuphelele. So long as kulomhlaba sisitha Satan utakulinga. Jesus. Wasiyabelesela sono. Sono siyabelesela. Futhi imvele ebuhlungu kakhulu ngesono mfundisi. Angathi lena uyathi uma usinesa sono lithuba lekusenda lesono liyavela livele lithi bhaba livete Sathane ngoba wena la enhlitweni yakho bosolunesa sono le ndvo losobosoloyinesa Sathane buke phela unakho njana ngibani lo mga Herodias ngiyambona Herodias
abe nesinkwintshi naJohane uMbhaphatisi. So la nesa leli gqubu ukuthi uthi tangamshadi lo mfule ngimthanza kangaka le luxury lena yasepalace ngabe ngithola futhi ngabuya ubona nginamlaya. Mangete ngathi kuphinziselela kuye impela ngaba ngiyade indlu le ngendawo. Lase liyavela lithuba lesiphinziselela. Lithuba lekwenta sono liyavela. Inzaba wenda njani ngalowo mathuba lawo? Ngisithe sono siyabelesela, sono siyalibeka lithuba iziqi emhlabeni. Sibe likhulu futhi. Litsite lapha kwala noma sekabelesela lo mfati wathi Josefa ngeke ngize ngikwende ukuthi ngicabane naNkulunkulu into lembi kangaka. Uyathi ngimthanza Josefa man wasibona sono ukuthi into lembi kangaka. In other words sono into lembi kakhulu. Uyathi mfundisi kwakhuluma nomnye umfundisi ngakhala in fact. Ndaba kaho kakhuluma nomfundisi. Wathi levela kangwane it's known as a Christian nation. Christian. Wasike pomoya ku statistics awubuke emaqala ecwabanisa ukuthi angakanani. Emaqala wawabale kweba emaqala ale corruption ukuthi angakanani. Wathi yini le? Uthi ngilanze ama-documents lapha kulenye indzawo e-civil servant ethi hayi ngakusheshisela nje uthatha 7 months kuphuma kwale document yakho lofuna siprocessele yona. Kodwa nje uma ungafaka lokuthi uthi openly uyakusingamangala angaspend na 5 minutes nalo muntu. Uma ungafaka nje lokuthide ngingaphuma ngakusasa. Ku7 months nakusasa. Uyabona sinfa ngamabomo. Joseph even lapho bekangadiwa umuntu khona bebangekho Josefa lesivele simakafakaza athi ngiphuphile. Abengekho akhuluma ngendlu lebekayinikwe uNkulunkulu ebusukalele. Afakazela uNkulunkulu wakhe lebekahamba naye. Kepha noma ngabe akazange sono asihle. Wasiqhubeka wasibona ukuthi indvo lembi kangaka. Lokhu buhlungu bazalwane le statistics sifaka nebantfu labeme emapulpit ibantfu labangena esonweni. Kumele ingquma tetimoto bangene bantfu la ikhathe esonweni uma kodwa emisebentini benda njani. Bafacata hulumende. Bafacata tinkapa. Ema-parastatals. Ema-NGOs. Oh my God, ema-NGOs. Efacata. Timali tema-donors. Banikelela abantu ngekukholwa ukuthi inkosi sivile ukuthi eAfrika abantu bakhona bayahlupheka. Batikhandla bathatha timali tabo. Sifike thina stand enjani sifacata. Kodwa we call ourselves a Christian. Ayikabi. Yangilimata lenzaba. Bangakhi labatawufuna kufana na Joseph. Kule life lesimo. Emaphoyisa sekaza asangene ngenza be statistics nanga lapha kumele babambe nanga lapha uma uphuma nakubika licala ngena lo muntu
sebete nelicala lisikhase kuyo investigate alicala lakho. Amen. Lo Joseph wa display characteristic yani ukukholwa ekusunasimakazi. Akuzange kufakaze yena athi nginasimakazi mne kwafakaza lona lebeka msebenza. Athe Jesu angikhulumeli mina. Lona longithumile uyangikhulumela. Ngoba lona lo lekathi teyenda kwekuthi ufuna ukukhulume yena. Siwazwa kwenda kahle. Wakhuluma uNkulunkulu lena indvodzana yami lengithandzako. Lethembekile. Ilalele. Wethembeka Joseph. Waze umfati wafuna kumbamba. Khona lapho Joseph waphunyula wabaleka. Wasuya wakha emanga umfati. Emanga athatha Joseph amholokoshisele ejele. Uyabona mzalwane ungabomangala esimeni sakho tindvo matichubeka tibatimbi. Simo lesibuhlungu sichubeka si-intensify. Cabanga sesikhulumile ngako idolo. Kuthi esikhundleni simo siphela uthi baseta la sekata ubonwa ngangifaro khona athi lendvodza noma kumbe lendvuna icoce ngaye lekufaro. Bese sesimlethela iphane no. Wenyanya sathane kuthi uyamehlulekisa. Wakha lesinye strategy sethi Joseph agcinele ejele. Ngimangaliswa ngilelivi ke mfundisi silifundzile sewufunze verse 2 Genesis 39. Obofuna ukungifundzela lesi sandla esikhuthele mfundisi. Okay. Verse 2. Yes. Simakade waba na Josefa wamphumelelisa kuko konke. Josefa abehlala kalomnumzane waseGibhithe. Wamphumeleli noma sekuthengisweni ekuhluphekeni sekathengisiwe simakade akazange amshiye. Akusho ukuthi ngoba ubhekene nensinza betshase ne-challenge nengqinamba nelusizi nebuhlungu noma ubhekena ngathi buhlungu noma bekufelwa noma bani bekugula simakade sokushile akakushiye. Akasoze asitele Agashiyani, uthi I will never leave you nor forsake you. Shitoyela. What the Lord will be with you until the end of the times. Washo njena Jesu kavalelisi. Soze nganishiya. Noma ngeniswe emijamini yabo oil ibilisiwe. Soze nganishiya. Noma bafuna kunibethela esiphambaneni yePetro. Njengami soze nganishiya. Akusho ukuthi ngoba ubhekene nengcinamba sokushiyile lona lomkhondako. Bese sothi angisale ngidlasono. Akakushiyi. Ake ndinjani? Verse 5. Kusukela ngalelo langa labekwa ngalo kwengamela likhala Potifari netimpahla takhe. Simakadze walikusisa lelikhaya laloGibhithe. Nakukele ungimangalisako. Lisitela pa verse 2 simakadze waba na Joseph. Kodwa sekubusiswa ba? Sekubusiswa lelikhaya laloGibhithe. Bobheke yona sikubusiswa ba?
Uyathi mzalwana suthathele enye approach man. Ubajabule man mawubona abantu aba-around wena babusiseka. Bapronyotho. Tindvo tibachumela. Kuthandaza wena kuphumelela bobani. Mfundisi wami, thandaza wena kupronyothwe naba labanye abafundisi. Iphela. Linake leli vesi. Asesinake. Njengoba Nkosi ngiyathandaza mina selongcile senginikwe nema-responsibilities la ngetulu kwema. Yewe. Wabusiswa lo. That is true Christianity yenyalo. Nako ke kukholwa mbamba. Kukholwa mbamba kuthi akwendeke lokuhle kunangilomunye. Kukholwa mbamba lo. Wabusiseka nangileka ngamholeni. Leka ngasho ukuthi inini indiblishi awu ngiyabonga aseyothenga amafutha ekugcobisa. Solo wagcwala ibhantshi lekasukana lokuphi okoja balithatha leli wabe suthenga leli. Owabe sutfola leli asathi nekuswalitfola. Ngilele ebugcile ya. Umbethe libhantshi lebugcile. Kuthi makathi mefu nje bonke bayambona. Tembatho. Ngoba ngileyo naleyo ministry netembatho. Nebugcile kunesembatho sakho. Wayichaza kahle manje mfundisi vele sembatho sebugcile. Salawambatha lo. Kodwa uNkulunkulu wathi ngidawubusisa nangileka ngamenteli lutho. Vuma mzalwane babusiseke bantu eceleni. Ungabi nemona uma bathathwa babeke bayabusiswa. Babeke inhloko takho. Ungabi nemona. Uthi congratulations. Nkosi ngiyakubonga. Naba sompromoting. Kufuna ukukhuphuke labalabala phaphasi. Lakholweni bazalwane vuma kuthi bantu badle egameni lakho. Vuma. Vuma. Babusiswe bomakhelwane. Thandaza wena. Ngolo vuke ebusuku tothandaza. Umbone soneta inkungu. Senginesibaya bekude sibaya. Jabula. Uthi Nkosi ngiyabonga. Ngingafakaza mfundisi bongekho ngifakaza ukuthi ngiva kugqoma inhlitiyo yomjabula kakhulu. Sihamba sinemfundisi siyothandaza kulelinye elikhaya umbana khona uyagula kanti uNkulunkulu sotawenda simanga lesikhulu uyabuya lo babe ngobe kwakuyinkonzo yomfundisi ngala i-altar angathi bese ngendani la i-altar wesuka lo mzalwane lapha wete la i-altar wathi Nkosi awadi uNkulunkulu ngikuta ekhaya lami ndothandaza kuthi uNkulunkulu wende simanga lesinkanje akanani umfana ke 4 years angawuthola umsebeli lebe simthandazela sowutholeni sowende lokubeyond nalokho sithi siyacela sine sesiyawuthandazela nje ukuthi umfana anjani aphile ngoba uyagula. Uyaphuma kasho njalo umfundisi kwakhuma kimi lethi live Nkosi ngiyabonga uthi baniso yasebenda newami umfana umsebenzi sotawufola vela kuzange kuphele 2 months. Amen. Wabe nalo wamacala ibona wakhuma ngiva ngijabula kakhulu ngasho njalo bathi nasisikhiya lo seqashwa lona newami yalandzela
wami ngosakaqoshwa. Sekuqoshwa abantu, yabo. Yabona nsi, inhlahla lona sivula umnyango. Webantwana baleli bandla. Newami ekhathi abaqashwe. Ngike ngahlangana nalomunye lapha enakunje. Hawu, wena nsisi lapha, ngiyasebenza ma. Ngijabula ukuthi mfanele bandla uyasebenza. Lapha edolobheni. Ngijabula. Vuma babusiswe nabanye. Jabula ukhombe. Ngoba neyakho iyethu inzalo. Neke kuphelele kusichume bona bodwana. uNkulunkulu akawadle amandla emuntu. Amen. Wabusiswa Potifar. Ngibani lona simakathi? Ngibani lekasebenza into kahle tintfo tichumi? Sibusiswa sidliwa ngibani? Potifar. Vuma ke. Ungasho silomuntu lona bampromoteleni ngoba uyafika mina solo. Hey wena. Vuma. Thina singabo. Neyamita ngalelila promotion. Why bani mina athanze kambani nabani angiyekele mina? Hey wena vuma. Umphathi uthanza bani? Vuma. Ufuna ukuthandwa wena? Sofuna kuthandwa life wena? Vuma. Hey Jesu, nangi. Ha? Jesus. Babe lihle ligama lakho egameni lika Jesu.